Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tukyagendera maaso n'omusomo gwaffe gwaki ogwa book Iqra. Nagamba kino ekitabo kina volumes 6 era nga buli volume erina page 332 33 awo 34 tesukka awo zimu zina 3 volumes 6 then the page 2 ng'ozigasse wamu. Kati kitegeeza nti kino kinatera okuggwako because tuli ku page ya 3 muweka page ya 3 so tugenda kudda ku 31 and we call it tikyagenda maaso wamma kale tuli wano sahala dhagasa jahaha then when wansa kuwadde from alif mpaka ku hau from alif mpaka ku ki notolabaawo from alif mpaka ku hau jangu nsomeremu from alif mpaka ku hau nga kuliko empeereza yaki eya fatha insha allahu tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.